naik babon kayaknya nih. Wow. Coba kita lihat apa ya. Jauh sama. Yes, babon. Ngeri. Apakah dia? Oi, toda ya? Toda. Alah, pikir besar. Kan bang. Kan toda bang. Kan toda. Nyabu. Tu ban. Berapa ngau? Oh man. Macam ni. Oh man. Surah kemarin segitu. Oi, babon. Oh mak. Kali maru ke? Kali kena maru. Oh mak. Stop. Babon Belanak. Berarti ada butuh. Benarnya itu kan? Oh, main datu. Berarti kali baru.